أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد. Hamdi keram uzvišime gospodare Allahe azza wa jalla ko astvorijamen, uputijamen, bare blagodatija, ni'metija dinjamen, salavatem selami, čerama remanglo pejgamberu Muhammed alihi salatu wassalam, leseri familia ehli beyti, leseram Allah o ashabi, emsama mušakla katu dinen peđi koji ono kjameti ki praksa te aneno Kur'anu suneti, Allahumma amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Erati znači lafi kergan taro Hud alaihi salam. Ova kergan znači anglali o Hud te avel. Palo so o Nuh alaihi salam e dunja nakla, ki dunja je ne samo minja. Hem o manuša, jedina Allah je obožavijem, samo ne si ibadeti čerđe. A ki dunja načile, osim znači o sledbenikija, to jest o potomstvo taro, Nuh alaihi salam. So Nuh alaihi salam kad spasinja pe znači tari lađa, okolenca sohine Andre, o minja, o potomstvu Allah azzađer dingja ki dunja te barjolo dujto drum samo taro Nuh alaihi salam hem taro lesere vladija. Dok taro javera o Allah azzađer ne nadingja do. Pa ki dunja znači vladingja ek šukar harmonija o manušajne samo minja. Sađi ek vreme, Džina pojavingja pe ek narodu kova ki kaste počmingja o širk te bajro. O narodu Ad. O narodu Ad, pa Allah je azza wa jelle, ta rodova narodu, lengoro manuš, bičani pejgambere. O Hud alaihi salam. Pa o Hud alaihi salam za svakoj pejgamberi znači, bi opomenini, bi upozorini, bi pretini, ako na iringepe ko čačutno dini, Allah je nalile to božavinen, pire kipije te ačaven, ka Allah je azzađeljen ka kaznini. Pa sa svakoj ek narodu, pa ilakva narodu, Allah je gdje rekao Hud, o Hud, to vam je pretinja. Pa hajde de više od ja kaznata, od tiro gospodari, koja ja men već opomeninea pretinja, neka vam više je drom. Pa Allah je azzađeljen iskušinen, a jare so trin bež, nadela je kapka pani tare havajte perav. A on u stvari taro bršin taro pani najbuter zavisije. Su Allah bavingepe zemljoradne tjahine, sihine na kerenemo pani nengine taro baru značaj. Pa trin bež bršina perela, je kapka pani. Ovela bari suša, barušu kipa, puv nadela plodija, puv merela, ali goro mali smaningjoga. Znači, zaradi šteta bari. Pa Allah len hem aven ko pire devela, ko pire kipi. Hem dovete keren, len da bršimate roden. Pa kod ovom momenti tare havaj šungjova glaso hem neko pučel len samo oblako mangena. Samo oblako mangena parno, mangena lolo ili pa kalo. Pa olava kerena amen mangaja kalo oblako. Interesno, so se kalo oblako, so se džangle kaj ko kalo oblako najbud bršini si. A u stvari ova džangle kaj odolea u stvari kave lengi kazna ningoro azabi. To se preteringe, nam angle znači sa svakojeg narode, palo pejgamberi, palo Hud te džameni. Pa palo je vreme puno la, palo se dingepe, taro pjerde velaka se dove kerge, kedi kena eke oko ta navela ek kalo oblako. Pa olara duingepe. Olara duingepe, eke mla amare dove tar amare develajta neka bulikerde, pa ola bičalina binge bršin te pera. No međutim, odvaja ne kazna. Odvaja ne kazna, a ba ola na džangle. U stvari od ovo oblako kalo kovalo, o Allahi bičali lenge ek bavlav, lenge sad kazna. Ola je bavlav, kada mu kiliki pup sasvara kilangilate, vazdingjahem bi peravitele, hem bi rasturina sa. Pa kamo Allah je zaođer ko Kur'anja je bavlal uzeo sogod tena kel, ano trulo bi pretvorinel, sar truleš palo dva bi ovel. A okola su ga ravgek peko pire kera Andre, pa čak uzalo tatipa, uzalo pečki, uzalo jaga, makija bavlal, na ne samo bavlal te pudel, nego čak i ne šudri bavlal. Taro lakoro šudri pa,
Кала омануша смрзнонге хемагяре муле. Хемагяре муле. Па одолеа завршини, значи, периоди таро Худ алейхиссалам. Со десини педале, о ширк бариола. А кај него ли ко арапско полуострво, нели? Со се о народо Ад кај живиња? Ко арапско полуострво. Па муно пегамбери со овела бичалдосар арапи, овела значи о Худ алейхиссалам ленда тароленго рокова. Ондо ширк проширини пенели ко арапско полуострво, ко подручие или ко там таро северо-запад, емодова там викинипе хиджер. А кава хиджер там тамо пенджардо со килесте си буд брегија, стене. Емодова там немо ширкте байрел. По Аллах азza wa jalla kana bichali yaver peygambere, yaver narodu, yaver peygamberi. Po Allah azza wa jalla kana bichali palem peygambere Savi avere negoli arape, ko avikini pe Salih aleyhisselam. Pa kao narodu avela, pire narodu se, olete vikine ko Allah azza wa jalla sa svakoj peygamberi, kati kenji ko kraja. Sao peygamberi suale ale sebepea te vikinen piro narodu ko Allah azza wa jalla te verlinen, lese şirkmate keren, Allahu amne deveva ki piyasa ki strana ta čanjem te muken, sao doa ine od cili, znači, e pejgamberengor, te vikinen narodu koji je klafja dvajtano la ilaha illallah, mane ja da osim Allah azza wa jalla. Po Allah azza wa jalla ova kerim obavestini, akva narodu akana, ko aka živini maškar, ko bregija, mostene andre, ko aka gradini, palate, kule, palate, bare, keraka keren, andreano bregija, ko stene, u stvaru ova narodu ko vikini pe Themud. Odmo Allah azza wa jalla abašo narodu Themud prale lesere Salihe bičalgjami. Ko alege vakedja omiru narodu Allahe obožavine. Slično ajeti sar ajeti ko Hud alejselam. Kedo Allah azza wa jalla vakedja so aj narodo se Ad prale lesere bičalgjam Hudo. So se tarodova narodu lenda birinja Allahi mamuše lenge bičalgjam. A bolo od ona biti prihvatinen, čak Allah bio keren, pa men nadikaka i tu nešto pošukara men da sijan. Ako ajeti avela, a je prale lesere, to je staro doa narodu, jer mislim pe su se inele u pejgambera sam, ko doa narodu familija, su sam doa narodu avela. Inele daj, dad, prala, neli, kakija, uikija, tako dalje. Pa ako ajeti Allah je zabrihnutila, a je baš o narodu se mud, lesere prale Salihe bičalgjam, a ova kedja o miru narodu, Allahe obožavine. Samo Allah se badeti čeren. Znači prvo su većini o pejgambera isselam tamo, ko te vidi, ma keren i badeti nika se ave osim Allahe se azza wa jalla. Pa ki suratul Al-A'raf, eftao dešu tritu ajeti, prenosina Allah azza wa jalla o lafija taro Salih, so ova kedja baš o piro narodu Themud. Pa kad galim je Allahe obožavine se tumen, ja ver devil sem leste na ne tumen. A u narodu Themud ov živini si neko akava tam, ko apominjam, hem tega ni ova klesinena, ano brege ano stene pire kera. A u Allah azza wa jalla lenje dinja ek bari snaga, takati kaj šajvo barate phagen, hem ano stene znači te šajte živinen. Anulende bi keren kerajem, palate, dvorcija, znači Allah azza wa jalla dva nehmeti linje dinja. Pa ova keram je Allah azza wa jalla ki suratul Al-A'raf eftao dešu štarto ajeti, sarkano pejgamberu Salih alejselam upozorini piro o narodu Themud, pa ova keram je den tumen godi, kaj ole sere vola, Allah je sere vola, ulem naslednikija taroat, to jest u narodu jekan lalkova tumen ne živingja, tumen sin njegene naslednikija. Pa djahare puno Allah azza wa jalla tumen ki pumukla hem ko ravnice, znači kaj si ravši opalate gradinen, ako bregija tumare kera klesinen. Hem Allah nekog tumen ge uvek i vodi, Allah je sere ni'metja blagodatija, pa makeren lošni pa uprale puv, hem makeren zulumi fesadi. Znači upozorinen o Salih alejselam, tumen se naslednikija taro narodu an glavkova živingja, Allah je tano narodu Ad. To je
Mađan pa olengere korakja po Allahi tu ništin, tume sa solenu ništija. Nego Allahi dinga tu bare ni'metija. Kaj si ravno kuma bare kera vazden. A kaj si bregija kilende klesinena tumare palate dvorcija. No ma kere nošni pak i pune gomen zakon Allahe sa zaođeli. Pa znači o salih len vikinem opomenini. Opomenilem, ema keren je puna tumerano bregija. I si tumen sa talenti o kerate keren, podnese Allahe sta daran, em puna oven mange poslušna. Pa Allah birinen lesa kana biva keren, esay hes. O salih. Pa tu puna maškaramende sijanle jek manuškova kas sinamen parma oleste respekt. Em sijanle gledno anglava kava. No dika kana ko su to amen počminjante vikinean. Znači anglav na počminjante vikine tu ki amen desijanle znači ko baroni voj. Ama kana kad lelante vičinamen ko Allahi te opomeni. Ne amen te vičinamen ko tirone vodini. No tu ki amen de komare arka demek na telepera. A no taravdi tu više isto na sijan. Tu promenjantu no. Tu tastarjane sa o sihr. Demek sihr tamo sa magije. Ili pa moja dolinjatu ne sa odinini pa. O salih penela, tumaškar amen de anglav sijan le but ko baron nivoi sa diklo kibari deređa. Respektirimo pošto i njamtu. Ma su se brani neamenge te klani namen okolenge so klani salile amare angume. To jest amare pure, amaro paposo piameno keraneli. A so se to amen brani nema čavea nenge te klani namen. A pla amen bari sumnja, bari šubha, kod ovako so tu amen vikinea, amen isjade. Znači, magnetka, amen naverina kod ovo, amen naverina kod ovo. Pa biđan ola, komanuša sojtane slaba, sojtane čorole, hemokola so biđan palo salih alaihissalam, pa bi pučen olem. Dali džanem, kaj tamo čači paso salih bičaldotaro piro gospodari, hem dal tane ola ubedime, kod ova palo slođanem, da li sinen dokazi baš od ova, to jest magentu verinen. Pa kalake da i ringe, znači o čorole, o slaba, Allah su dželje palo salih, su sinem minja, kad je kaj tane sigurna ko sa od ova sovaja o salih lenge alo, tega ne kalabiva kereno lenge, kuma men čači pase navedina, kod ova, ano so tu men veruinena. Znači, tu men veruinena ko salih, veruinena koji su gospodari, veruinena, znači koma bučava men, kod ova ništa flotna veruina. Uzalo sa od vas u Allah azzawajal lenje, taro bare blagodati adingja, znači kera, palate, neli, ova palina nagena te veruinen, niti baje pegambere se odazvinena pe. O kalbi alengere, sine pozorale tarodla bregjem stenano kola olaživinke. Pa je salihesoro narodo bija veliki lesten bila keri. O salihko, te mangljan amen duke te veruina, hem te mangljan amen tire devele e Allahe te obožavina, puna hajde ker, talakia bari stena akate, tega ne spejamo, da je tamo tanko tine bare brege. A uzi lende nek bari stena, ogromno stena. Pa Allah vena kana ko salih ma o salih. Ako tu mange amen te veruina, tut, hem tire gospodaren, te džapalo tutem, te prihvatila, od ovako so tu amen vikine. Hajde puna ker tu amen je tarakia bari stena, neka i kljodijek deva, neka i kljodijek kamila. Ama, od oja kamila su ka i kljod, neka ovel isto kamnida, to jest tam pestenek kiravi evladi. Kamila znači, hem plus muk se orolaro dijet tari stena, taro brego ti kljov deva kamila, nego olaro deno da kamila to vel kamni. A muk se orodena to vel kamni, nego čak odredinge, so de masekija oplodi e devako to vela. Pa Allah odredingija novođio dja deva su koji kljov tari steva, e deva su kapirali od dole maksime, neko vela deš masekija. Znači odredinge so ti kljov tari stena, hem odredinge o masek, ebe bakoro, tarodija deva Andreja ano vođi. Pa tega nirino salijem pučelen na dobro. Ako akva desingjape, tu men so rodem,
Palo doa ka veruinen, ko veli tegani mu'minja, ka prihvatinenli Allahe sar tumare gospodare, hem kao veli postušna mange, ka prihvatinenma li sar pejgambere, palo iranena buma jako, sarna. Acaba te desinjape, acaba baro čudo, a kja bari muđiza, amen sigurno tut ka veruinen pao tu te kađa. Pao salih, palo mangi pa prema lopiro narodo, mazdel pe vasem dova ko Allah i kerela, hem lestar pomoć rodelu. Dova kerela o Allah azza wa jelle te bičalja kava išaretja kva znako, to jest ispunini lengiri žela so Allah mangen, Pirea kate dike ne bili paluate veruinen. Ketaro je dron, estena počmini te phaglio, hem tu largio ko dui delia. Asa kava desinipe, anglalo lengerea kja. Kedingepe znači saumanuša, celo do narodo, hem dikena sartari stena eke i kljola ogromno deva, barika mila. A oj sine, je taro znakija, Allahe se znakondar. Jetalo znakija, Allahe se znakonendar. Pa palo so je kamila deva i kljola tari stena, i ranio salih, pirena rodose makeri, o miro narodo, eke penela, a kajaritani, Allahe siri kamila. Oitani kamila, deva sa sajavera deve, ama din dola ke anav Allahe siri kamila, tari počast. Pa ki suretul Hud, šoa dišušopta, eto Allah azza wa jelle obavestilja men so o salih, pa keri pirena rodose. La o miru narodo, eke penela, a kajetani Allahe siri kamila, znako, ajeti, tumeni. Pa moja mukilna neka hal uprava Allahe siri puv, kaj god ka mangel je makerenla ke nisa ozarali, nisa vi šteta, nisa voločni pa. Te ne bi penel tumen te astari ne savi kazna paše ili bhari. A te kergelna ke da je plošni pa, pa makarem hari, tega ni puna sigate tumene kazna ka astari. Znači osali ali sam vrlo upozorile, eke od vas urodingeni krilo, mukelna maznadinelna, mukelna nekal kaj mangol, he makerelna ke nisa vi šteta. A makar hari, ne sa ozarali lake te kergen, ma buci gata la esiri kazna upravo tu mende kavel. Palo je vreme, buci gata je kamila, bijani znači, so se, kada je klita istena, ano vođi i nela već, so, panda je deva, maksimi, tarodeš masekija. Pa na gelo si gate vreme, za kratko vreme znači, e kamila, dela i kali ki dunja pire vlade. A sad kao manuša dikle, angla lengere ja kjaza čekavade Singapre. Ama upućiva dalje sali hesoro narodu palo kao saso de Singapre verunga, na, ola pale na verunge, palem znači odbinge. Ola rodinge čudo, pa Allah ike dinganem vedova čudo, ola palem na verunge. Pa palo do Allah ilen čela, duj to testi, i ajte pena, delen duj to šansa. So ovela kana e kamilake odredini pe posebno dive, kada samo i kapijel. Znači oj kad kapijel taro bunari, nikoja vertaro narodo, naka avel pašu zo bunari. A on kad kapijen, deva znači naka avel. To jest, Allah kad ga kanao salih alaihi salam, normalno Allah je zaođena ga odredinga, on salih ha kad ga. Deva je dive kapijel taro bunari, a tu men paše na kamen, a kao posebno odredimo dive znači hem tu meni. Oj kad na kapijel, tu men znači tega ni pa ni kapijen taro bunari. A oj kad kapijel taro bunari, tu men tega ni kapijen latar tud, kova kao vel saringe dovoljnem sarin kačalari. Znači, prosto pravilno. Deva ki kapilan do bunari, tu men na turmanta men paše otre. A tega ni kad na kapijen latar tud, hemu saljen znači kačalari. Pa Allah azza wa jalla čaka kako mina u Kur'ani ki suratul Ash-Shu'ara šemu pindu panšta eti duma eke odejta ni tu menge kamila, to jest to salima kerja. Ko odredimo dive oj kapijel, ako penjardo dive tu men.
Znači odredimo dive oj pijeva, a penjarde dive tu menka pije. Pa od dive na tle, alen astar je nervoza, staro vreme djava. Pa i ringete vakerem hlabe, koja kva manuša mingete pretini? Hla so ako pijaja ta u bunari, ko odredimo dive neni. To jest ko dive ke da je kamila valente pijao. Ili pa hla so ako kera da ih zarari je kamilake, hla zarem se vepio do asu ka kera menu ništime kao, znači kirende bajrola kana holin, hem mržnja premalo salih alisa, hem lena to vele ni lati. Hla so ako kod odredimo dive ko odredi salo je kamilake, so ako ilja men pija, so pa hla ko zadina je kamila. Hla zarem se vepio do ato ovo ništime, jer ako ademe vezana ne. Ameno doa ka kera, ne. Pa amena kana dujđene, to jest dujđuvlja, a je klenda hinela mali barvalipa, a je duj to sinela čaja. Kedena saj narodem hla gja, ola duja kereno žuvlja. Hla okovako ka mudarja kala deva, hla ka dalje taro malijem taro žuvlja so mangela hem kobor mangela. Niken sa ovo ko aspan. Dujđuvlja, kedena saj narodu. Je kine barvalija, je kine lačaja. Hema ko kam udari e deva, kadale taro barvali pa hem taro džuvlja so god manjela. Ako je taro jedno svali pa sajma muševani, najbucu ki dunja rodene, mangene, volinen, mali hem džuvlja nemi. Ko momenti odma javinena pe duj manuša. Manuško avikini pe Misra, hem Kidar ibn Salif. Javinena pe sad dobrovoljno te mudaren one deva. A ola dujke dinge pana efta manušen, demek sad panda ola te pomožinen den. Pa ukupno ovena je njađene. Pa ola ke disaline, hem lele spletka zamka tekera. Allah azza wa jal prenosi na kavan u Kur'ani, ki suratul An-Naml pinda to ajeti pula, ola smislije spletka zamka, ama amen olem kaznijam tega nikada Allah nina na disaline. Ne, sakla i njađene ke derape, hem avena uzali kamila, uzali deva. A je deva leva lendar te našel. Aba Allah e njađene bud manuša, či djela ko maškarem, truje Allah te znači ke disaline. Hem najnala kaj te džalu e deva, a vidi ko kraja, ili te našel premalo bregija, makalačka djela ke odrumo, pa nela ke naneli kaj te džalu. Pa kao Kidar ibn Salif, a ovi neo predvodniko tarakija grupa, duradanga džija strelka, heme deva pogodija kimen. Pogodijala kimen. Kad pogodijala kimen, e deva pištija jek zoralevika kaj samo rešunge. A je vladi lako je devako, e tikni deva, on našla upre geli, znači, ko bregija uklile upre. No, međutim, akala geli palo late, a stargela hem čijela. A palo dva hulisle u bregu, hem dolinge deva, pa hem ola čije. Mudarge, e Allahe sere kamila. Palo so mudarge, činje, lelete asan, hem znači maškar peste lafite keren. Pa nem pe ola kana, hem džana ko Salih alaihi salam. Sirem ki bari, hem asan. Znači, čalumeja, hem asan dojeva kerena i Salihe se, o Salih, a men mudargjamla. Pa je rino Salihem pučela kaso dva mudargen, Olava kerena mudargjam, e Allahe sere kamila ili Allahe sere deva mudargjam. Pa je rini Olava keren, o Salih penela, ker nešto te araki amen sovaja tu amen ge pretinja. Znači Allah kana le koliko Salih, priznajnena piro harami, džangleka je hinenim ge zabranimo, tamila ke pašete kerema ke zarari, nego Allah nena ki brea ima sandojem, no amen mudargjamla. He mukso penen mudargjam, nego hajde puna kera kana, te resela meno dova sovaja tu amen ge pretinja. Neka vel tiri gospodare siri kazna uprava, men ne neli. Pa o Salih počminite rovel. Rovel o Salih se džangla kao Allahi, a kana kao momenti više, ako je tamo kraj, plafoni tamo lengo robjunahi, o Allahi više je kazna ka bičari. Sve je to do o Salih relate rovel. Pa alo lenge o Salih, no kerja
ovo miro narodu puma koja kava sveto upravo dunjaluko, a čola tu men pa na samo 3 težine. Znači, si tu men roko pa na 3 uprave pu, en palo doa diken so karati. Pa palo so na kena 3 no Allah upravo tu men deka mu teo piri kazna. No šune na kaj. Anguno dive, taro avdive puma, tumare licija, kamenini piri boje. Anguno dive puma, tumare licija kao ven žuta. Oduito dive tumare licija kao ven lone, a otrito dive tumare licija kakale ven. Em ceea ce pasa gare, anguno dive, palo solae deva mudarge, o licija lengere žuta lelete oven. Oduito dive znači lice lengoro kret lolilo, a otrito lice znači kalilo, talitar kaj čačeo se tieso e kazna kavel. Pa nema pe akana kala enja džene, okula so ke dingepeta stalente mudarene deva, lena pe olajem ponovo ke dena. Hem dogovori lena pe puna džene sopno. Hajda milka mudara e salihe, angleder li je kazna amenge kavel. Znači, hajde ka mudara li anglandi kana kentrin dive. Pa Allah azzawajal prenosinio doa lingorokeri ballafi ki suratul Neml saranda enjato eti Allah'a kerge del najparisovli kaj rakyate olehem lesere porodica ka mudarane. Znači, Allah ke dingepe dogorange hem demek hajde kada lafi kaj ka mudara znači le hem lesere familia ked rakyate. Anglandi znači kana kel e tritorat. Ma ka walenge račate hem sarijem ka činalin, ka mudaralin. Ole e salihe hem lesere familia. Hem niko puana ka džanu ka amen sijamo dola. Pa su kerna ka wake denape enja džene sare nije teate mudarane salihe. Kod ova vreme ov kere hem kaldini hem dova kerel kupiro gospodari. Dok akala u stvari avena, prema ulesoro kerem spreminena pe olete mudaren. Allah azzawajal a on smislije zamke, a amen olen kazninjam tega nikeda ni na nadisaline. Pa dik penela sami posledica taro lengere zamke sine. Upravo lende bičalde sine herdo barate peren u tari havaj. Taro kola puna lengere šere smrsnime sine štapčarde sa. To jest Allah azzawajal na uprolende samo kakla je njađene. On salih kere kaldini dova kere lako piro gospodar. A akla je njađene ke disaline male rakyate tuma ka mudarale rakyatea sabale ke ka pravilo diye niko na kađon ka amen sijamo dola. Pa dok avileđi ko salih o Allah uprolende bičhalijek kupa bara kola perena tare havai uprolende hem kret lingere šere čak štapčerđe. Sabale ke da uštio manuša so enja džene na rakle mule, to jest mudarde. Ko kazni gelen? O Allahi azzawajal. Palo su znači Allahi uništini jakale enja dženen e salihe soro narodu svatini kaj hemlenge pandahadi vremerčilo. Henez razuminge kaj osali čačipeva čerđane. Svatinge kaj lesiri pretnja taniča čutni hem uprale dunja ka živnen panda trindi veneli. Pa Allah čuna ko pire keraj mađi kerena soka desinipe hem sar lenge e kazna ko samo načini kavel. Pravdjolo sabahi štarto dive, a od Džibrile alaihi salam bičali upralende samo je kvika kolatar lengere kalbija pajrol. Allah azzawajal bičali savki kazna. Magyar kaznini o narodu Themud. So Džibrile alaihi salam je kvika dingja hem sa lengere kalbija taridar pharile. Allah azzawajal objasnina kao je plan i suratul Qamar. Amen bičalgam pravolende samo je kvika. Hem on ule sar odrobimo šukolisto.
Sar dropimošu ko listoule, palo su olenge, znači, je kvika upravo lende bičhavljamne. Ako stene olengere dvorcija, so sine o Allahi uništija. Sa agar so kuma Allah za ođele ki suratul Al-A'raf, kuma olen isto uzao doja je kvika sarkazna, kuma olen da stargaljek baro strašno potres, hem on ko piri puv uštile, a samo lesine. Znači uzali vika i nem zoralo potres. Zoralo potres kolem da sa ola one vernikija mule. Hem dan danas pravalen, dan danas lengere bregija, hem lengere tana i si postojnena, ko tan koja tano penđadosar Medain Salih, ko arapsko poluostrvo, ko tan znači koja većini pe hijđa. Dan danas tane od toga lengere dvorcija, so kergene ano bregi, ano stene, o te tane znači okera, hemon sve da učinena, kaj tano doa tano te celo naleti kerdo. Hem specifično tan uzal kova ked neko tarna kela, malani te kereu pe, kaj sad demek rovela ta vidao taro Allah azzawajale, hem obaveza i tamo kileste o tarte sigari. Znači mora ti džaba. Jer ako je tamo tam dan danas u te nekog dobro šajna kulplika, nikad te džaba, ko arapsko poluostrvo i tamo kakva je panda u te. A u manušaklo tarna kena obaveza i tamo kilende te sigare, hem znači ako narunge te gluminen te keren pesar kedroven, ne bile kazne Allahe siri te astarene. To se celo doa tam tamo kerduna leti. A dan danas lingere tana, o te znači postoji nena. Pa Allah za ođele ki suretul Hud šoardi šoftota etika vakeri. A u narodu Femud, čači pasle ko piro gospodari navelu i ja, dur neka ovel o narodu Femud. Slično ajeti sad ko narodu Ad. Isto, slično, esavke vafe o Allah i negere vakergja. A u narodu Ad ko piro gospodari navelu i ja, dur neka ovel o narodu Ad. Pa je kakana o narodu Femud, on ko piro gospodari na Velinge, ono Allah i dur neka ovel o narodu Femud. A o Salih, ko alenge bičaldo sine, hem okolaso je Saliheja veruje mu'minja sine, eno Allah azzawajale spasinja hem kurtalinjale. Allah spasija je Salihe, heme mu'minen taro doa tan o te mate oven, ko momenti kada je kazna upralende Resla ili Ali. Pa u Salih a.s. palo su znači desinjape je kazna i rangjape o Salih a.s. hem kolengere kera reslalen, kolengere palate dvorcija reslalen samule. Pa bi na kelo Salih uzilende, hem biti kellenem bivakerlenge. O miro narodu, me tu menge je poruka taro miro gospodari prenosim jumla, me tu meno pomenin jum, ama kuma tu menna mangena na ulinena o kolen skola so opomeninena. Su desini prakate subhanallah. Anglandi je kazna te avel, jek manušni, jek džuvli, oj ne sluškinja, oj spasi sanili tarjakija kazna. To jest na klan glali o sabahi štato divek kavdilo. Osjetijaka je nešto čudno kad je singel. Hem i klili znači ta vodova tan, od tan našla koja ver tan. Kad resla koja ver tanu duri koja vera manušam, ma kergjalenge saso desinjapi. Ama hine but umorno, ta vodova piriba so našla, pa vama pilajek pani, palo so pilao pani puma o Allahi azzawajale mlake o meri babić hagja. Znači nika starodova tan dživdo nač hagja. Osime Salihe, hem okola so ko Allahi veruje. Pa so koristijalenge, sao hajri sinelim tarodova, so pire kera klesingijamo stenemano bregija o te težimine. So od ovo savljen ništa tari kazna lahesiri na ratla niti palen zaštitija. Pa od ovo Salih ačhavjaren hem uklalen, pa kate panjola ek stranica taro stranice pejgamberengiri, a kao pejgambero Salih a.s.
ne pejgamberi tamo Arapija, pa palo su znači ov edunja na kela, o širk nastavini palem ki pufte bajol ili pa te proširini peneli.